watukufu mridungao ngarjota hazi samaha hulihu rikana mna hitilafu mtiti wa kiteknik rika harimai wajibu ya utoa video wakaudora karaitia homandoni ili ritie inu ya abasainu ambese wanahitilafu rishidiri wa hundi ya shawiri iyo demana rarudi wabo warareje ilana ili huja jeri hadisi wazima kama kawaida ikao siuka wazima nani ili uonesa zifika za hafu juma hawaya siasa jimla ikao onde juma uharima yeti au juma izurika ondo ameniyo mizurika ngari kubaliyo ya ukana zinu dezabidi zifanyishire harmaiti watukufu karnau kawale haku harima ina hadisi hapo kana mjwao ya kana zintuzamu sozimu wabunga njiao harima inu siasa jimla wabunga njiao harima ze kampani na partage manama Ibrahim wabunga njiao harima ze kampani yabo uongozi wa siasa ruwajowe siasa ruwaturijua ruwafadewe siasa ruwaturifanya ujimifu hao wonti pia hena wandu wajuanza wanje Tanzania ili washangiriawe makandida washangirie watona makandida waunde makandida ani haina mundu ya wanise ila jima hawila suwaya ya siasa yae ya shinde ya maintenir sur les rails ya maintenir sur le stade politique harima wakati ugabilio unu harima yemasiwa awangere ngarejo utiamnamo furad wa sauti ili naulidia wala wandu ikawo unjini wao siuka wazima rika wazima bano ama mudo ezaviri kana ona hitlafi wakiteknik watiti wakawanjia rika waji recoupe et direct abonge wakamanda wao rika wazima nao ngari wanindao wana dakika watiluka wengi ikawanjia esa njia harima na hadisi yake Raisi nawe azalia sumani komoria ngandawe wajambi nangauri tesaori la teraisi unumuhima mahakumeo wazawatina raisi mwe makalati hakare hanatino kauzuliha zendiza heti zimudhunisha shawiri lundriha azali wende mwinyi shawiri jema lahe masiwa mkomori utia dalie kocho shangasiwa akikara mbandawe raisi nawe azali asumani mkomori mbandawe A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Watukufu amani namna rasabiku mwambiani ya ukana zetu zamu sozimu wanu wanjiao harima ze pre-kampani wanu wanjiao harima ze kampani abonge haina mongozi wa siasa haina mungu wa siasa lazima yanisojitamka yaonesha ze fikira zae juma ezindao nizito uhenda juma izo wajuhutajia wagalilii wa Komoro wajuhutajia wanike wa Komoro wajuhutajia wafanye ze proposition za hao usuni wa Komoro ama izo ratanabahi ndoka nusu harima uongozi wa siasa wao ndrabo kwa tufanya siasa ili waonese fikira za hao usuni wa Komori shema watongo fanya siasa bao waono fulani ufanya siasa haungu ambao waono hanamna ya uka wa mentene imajina ya hao sur les rails usikole wa inu ritama ni rijeba adabu na maste rije riwonese ribakisha harumani na kalima na shingazija na baukana adabu bali matonzi mbali kazija wakati wa uhambie za kweli lazima uambiliwe za kweli utijuelewa ya ukana zinungu ambao wala bali shugula mnyanya basi na nungu sona maana wala ziladi za kweli wala ziladi za wakubori wanzangu ishi wasikuwa juzi ridumu intervention ikao hamasikitifu kanijajisi za mde kaurongowa ikao tirengeshwa baha usikualewa inu nije niwonese zifikira za nangu juma enamna bwana mongozi wa siasa hari mfanyo siasa shekabtu amini ya ukamfanyo siasa
ngamfikiri ya ukana haratenzia noti pia usikuwa juzi mdungu ya intervention ya zile swali zile noti pia ngamjua zile qui est zile et carrière ya pendant toutes ces études et carrière ya mzamwezi ya Faransa zenu yafanya pia noti pia mdungu mwishi ya izo ya hamba kawo ezinji haruma izo ya hamba tinahuja nzirejeze tinahuja nirwaho nizambe hauka kaitina maana zabari bishatoriza namba kaitina maana dabiyo kamego nimweze no muzile yakauhamba hata yanisa politiki jana unda leo kabajo hamba umnyanya zile yakauhamba ngasina takriban sihumili banu una sihundaru hau desela fikira de 100 ama ishatongeza rangu siku hiyo na tsuheya naonesa za fikira za hangu na essaye na mrecadre mbabi na essaye na mete un petit peu ko plasini hahe yaelewe ya ukana banu yaelewe ya ukana banu ngasi harma dunia ikao lazima haina mbu yaonese za fikira za taratibu haajabu haakli hahikma iliyo kumuri wa amini zikao nuru wa miao wa amini zikao nuru fanyao wa amini zikao nuru wa para hori wangi tebano rijutaji ya ifanyamo kadha harima yinsi hatu ama izo rashia usonyima fundizile izo rashia za roho wangani hazile mwa una intervention ani une émission il y a 1h02 ou bien 1h03 chaque une intervention il y a creux une intervention creuse bon intervention kao kajakana kukajakana titi mbuka tuwa hami ya nguha kanza ende no hami ya waswili mbuka tuona départ katuka tuona arrive chaque zile il a parlé juste pour parler et dire de tout et de rien sans rien dire. Yonyo sisi wahanjume riaminie siasa rianzao rifanyao yonyo sisi raelewa titamani leo nije musoni mwani nije na mendrongo na nisemando hata ni wanise ni waswili humusizo shaze rongo fundizile ya zambo kwa juzi kardejo juwa uvira à côté de la plaque koli horiele wakabana musanga jarma pre-campagne garijara kampani lazima haina ujohamba a yaonesiwa kana yoti a haina ujohamba b yaambilwa kana yobesha hawi yoti be mwabundrabo ajabu na maste hanamna ya ukana haina ujoka uhema miarongowe shaya juwe inamna izu ya jao yambe nubaha mianzao ya wasu hamani namna maone titre na kazabo zile swali zile un politique raté je pèse mes mots. Je confirme zile c'est un politique raté parce que moi zanongo zile yakauzamba juzi mwambio nikanisha leo nge washao haruma intervention ya zile malheureusement nakao estime yakana c'est un politique malgré ses 60 ans ses soixantaine d'années ou bien ses cinquantaine d'années ya zibita faransa shatika yele wakaba sainu ya ressuscitewa yale wakaba lange nansi ya kumuri. J'avais cru ya ukana ngujowanisa ya Gentegre, ngujowanisa ya eneo ya ukana bamie mkomori lazima ya Gentegre maishe imahaya ibitsa pia ntika na haja naye kajapao hisi ya kabala genanti abasa yinu halamu akabtujwa zabari shakarna wana swando hamanda wanu ikao wakati ntia kawahutajia wakama absent abasa yinu ntito na haja nao doanzawe ikivala ngwaona mbaba hinji ngwaona madina ngwaona rongo za ubadilizi hawamisa harumaza nongo zile ya zama usiku wa juzi hamasikitifu tizamba yokana vanunga rijawar makampani haina uelewa yokana ngujafanye kampani ila makaulo fanya place de la République no place d'Ex haina uelewa ya ukana zina makaulo hamba place d'Ex no place de la République ngamjo ujua mjamzabe abasaini haruma kampani abasaini haruma biau na kanga haruma kampani wakati leo bodaza rwesive baba na tsabe jao na fanja wanabasanga haruma hiyo shabu kampani
abasenga sarma himisha mbao kampani ikauja hudeya ikauja haba huja haba benonga relewa kaula mnyanya zilandra ba malizo zile ya zamba juzi ya rohi ya bajana beo zile stop Komori rahata mbadangu katekana ni azamza mzaza hangu ngea jamlole ngea janzai ngenje nisome hata nwasiliva wakati yensi yakauhutajia bozile uzane 80 uja uzane 90 yensi kana besoin ya hao ikana besoin hao rahamandani zile kufanya sambla ukaweti mkomori ufanye maisha yao kubakisha harma bela yao abasainu yensi gamhabio kana partir uzane 2000 ujaba sainu yensi kaichugu utajia a 100%. Hata mtu amini kentenge utajiao a 50%. Hata mtu amini kenge utajiao a 25%. Hauka uzane 80 uzane 90 bozile periodi hiyo hukamengoni mwana zikombe wazari hukamengoni mwana wakaupendeza harumai dunia haismu yahe Komori wakati hiyo yensi kauhutajia wakati hiyo wana wakusuma harumai kwa jaka wengi wakati hiyo ani tujua na beje hukabaua wandoka kutajia wakati hiyo à partir aux années 2000 monsieur Zile je suis désolé à Mabondo je ne remets pas en cause misomo yangu quelque part de jaba nje nione misomo asoma nione carrière yangu ça en matière de politique niveau 0 monsieur Zile donc masumo halafu aux années 80-90 monsieur Zile je suis désolé donc atentia kakutajia c'est pas à partir de 2000 ou 2010 ou jama hainu ikao omisomo asoma ye carrière yao technique hamade namna kuhamba kawe technicien ngabona wakomori waisoma hanawe wa maîtriser hanawe dawa basainu tselo wakomori waduka garza ola zile ya dovumbula uzani 80-90 faransa wojao zopia kamshia shabana basainu partout dans le monde harmoni jihatu pia harmoni magavyatu gabuwana wasoma rahana we buzili gabuwana waelewawe siasa waelewawe dunia waluma bien calé dans leur tête rahana we buzili yabo je me permets aujourd'hui yauka sujet yangu iwashi harmazile suite ya intervention yaifanya juzi na rusha tongeza na jabanu kama mjoni wa intervention yangu usoni mwako zile je comprends ya ukana Daniel na msaidia na jae na wale wazingiza zani wote ndio wakujibu hauka namna wajitamka ila hata je suis désolé hata mimi kajabini kenya intervenir harbaza mwazamba juzi mais je me permets ni wapi bozile ya ukana ya mwanzo elewe ndongo nzima ya ukana hela ngonjoka wa baba yangu somwao ole carrière yao ngamwiste pas me remettre en cause ngamwiste ngamnike daraja stahili shaba vuni mwesaklio ya msomo carrière yao garinjia wa msiasa ngaramao siasa ngaramao siasa kama kubulia ujewa sikuwa juzi kama si coupe quelques séquences harmoise interventions za muzili je me permets de on conclure ya ukana vous êtes un politique raté et je peux vous assurer ukana kutsina namna kisiasa ujoka ushinda ugabilo wananyungu wa kisiasa ikando walaro mwetinu ikando waloko mori ikao haramaze sequence nazikupe na bakaya mjuzibita bana wandu waishi quelques bêtises quelques délires nsujua kukarma etahindri zinongwa kama pia ngotujwa banu zila kanza ya behindri hangu handa ubigwa no daubi hamlima daubi ngo mlima daubi watu kawishia mra hakazizwa micro haulokainisha libro ndukwa une centaine de personnes nani profiter banu pour montrer que voilà je suis toujours vivant je suis toujours là même si je fais rien c'est ce que j'ai compris
j'ai pris le temps, j'ai coupé quelques séquences, kao ngarijo wanisa riziti vanu hambavi ndozidunga muzishia donc pia na mjo conclure avec moi qui est vraiment zim donc haina séquence nizonne haina séquence yabo ngarjo huja rionese yakana vraiment wayimrikao nge ressuscité ani wachimrikao akarma dunia ino hajawa sainu ngabo ze réseaux sociaux ngabo Facebook ngujoza urongo yakonda mihahe yambe yauna maslaha hamada kuna chansi wa nambazo na maslaha ha profite hamba izokauna maslaha en ignorant ces institutions, en ignorant les lois, en ignorant les politiques, voire même à payer intelligence à ignorer. Juste pour que, dans le monde où il y a l'oura, il y a pas envie à Komori, on a oublié le chien. Une conclusion personnelle, la Jimito. Avanzari Jimito. Hambali, lunge, quelques séquences, si ma bien nindo, haina utoka mjabano, si ma bien yoka, somo ya soma, diplôme zahe, carrière professionnelle yahe, zeno mukawirikawishe naye, je respecte, na ronda de souhaiter se remettre en cause. Je fais pas partie de ces gens. La loyauté de l'intelligence n'exclut pas la franchise, n'exclut pas la vérité, n'exclut pas la sincérité. Ikaze n'ubuzima z'amajuzi kama hata wangu naye naona nami na ujuzi Marseille wajuzi sawa wazile voulait dire quoi et voilà zabani m'a dit permettre mu dorongo ambe kwa tujua hizo ambao hindi kujamba sisi tunambi kazi tu kana kalimabia kalimabia ni politicien kana me arrêter wanga sarma périodique au kabla ujua mbile bavuni na mwisho séquence ya mwando ya zile et ça l'a déjà développé réévoluer hababi la tsiparwa wakati ula akaushiriana ndondo anamba ukaya nso ujofanya mna conference wanlivie biye biye tsende comment risifanya hazi na mina ma expert wa commissariat général plan rifanya hazi wazima sifanya conférence na sifanya mahalambo lifere dans l'université mais c'est à peu près plus de 100 personnes à ma conférence azali haka à gauche na idarus na belo bahi wakati natimize conference zangalazali mbakaya zangalazali sombaka banu hena nongo na hababanu la tsiparwa wakati ula akaushiriana ndondo anamba amziobabu titi ni mwambie ni kana yonde sequence ya wakati wezi assise ya parwa ni serikali yende ya sayi ya dalila ilmu ya harmamaha zaidi ya mahamengo mitsano ya tu serve Komori ne Komori imhishimu harma zaidi ya mahamengo mitsano serikali wa mpara weni wamnike dossier comme expertise ya fanya ya monte dossier sur l'énergie mpara de serikali yende ya faja ketani en tant qu'expertise sur le dossier de l'énergie ikao hanikiwa hazi zinji ya zifanye na linde évidemment jise desala jarma bien qu'est-ce qui s'est passé harma msafara wazile ya kufanya Komori wakati wa hizi asisi la tsiparwa wakati ula akaushiriana ndondo anamba ukaya nso ujofanya mna conference wanlivie biye biye tsende comment risifanya hazi na mina ma expert wa commissariat général plan rifanya hazi wazima sifanya conférence na sifanya mahalambo lifere dans l'université mais c'est à peu près plus de 100 personnes à ma conférence azali haka à gauche na idarus na belo bahi wakati natimize conference zangalazali mbakaya zangalazali sombaka banu hena nongo na hababanu naam ziti harma poubelle ay
Baizondabo. Est-ce que vous avez compris? Namushia umusizoni jahamba. Sankalazali tsomba vanu. Hena nongo na hamba vanu. Naam. Ziti harma poubelle. Aïe. Baizondabo. Encore une fois, écoutez pour une troisième fois. Sankalazali tsomba vanu. Hena nongo na hamba vanu. Naam. Ziti harma poubelle. Aïe. Baizondabo. Ala hakika Muhammadu akazile wakati wa hizi asizi wa Komoro mnishi yao zile wakati wa hizi asizi hatsaha en tant qu'expert yafanye dossier harma intervention yenu kaja ivumbua kaja baka hapara ende afanye ya composer dossier énergie bakati para et nafanya mna conférence et conférence yo wengi wa Komori on est pas aux années 80 on est pas aux années 90 kama wengi wa Komori wajojo wafanyisa conférence hiyo wajojo eleza monsieur Zile je suis désolé wajojo wafanya conférence hiyo bien bel et bien wayeleze hamade namna inavama na wahensi wakutawa zijua hamade namna wa Komori wakutawa mais qu'est-ce qui cache Zile cache deux à trois choses. Zile cache la somme colossale et serikali ya serikali wakubali hawa kaufikiri ukana waimbu shida ya belle ndongo. Zile il a oublié. Deuxième fois c'est que j'ai retenu yakana il a menti à sa conscience. Il a menti à son intelligence. Il a menti à tous les Comoriens, il a menti au gouvernement. Je mobilise. Je m'explique. Il s'est permis, la mouchiero, juste ya mousoyo, wakamjia wasainu, na mpermete juste mdunge, et na séquence. La mouchie, juste na séquence. Barwa, wakati ula, akaushiriana ndondo, anabakaya nso, ujofanya mna conference, wanlivie biye, biye tsende, Komoro sifanyi hazi na mina ma expert wa commissariat général au plan, rifanyi hazi wazima, sifanya conférence, na sifanya mahalambo lifere, dans l'université, mais c'est à peu près plus de 100 personnes à ma conférence. Azali haka à gauche, na idarus na belu. Bahi wakati natimize conférence, Sangala Azali, Bakaya, Sangala Azali Bakaya, vanu. Hena nongo na hamba vanu. Naam. Ziti harma poubelle. Aïe. Baizondabo. Le son il n'est pas bon. Dans le chien va ça y est. Dans le futur, wanama tuanza mnani kaba sainu yesu savar joindele ni issue hatu sivu wanama tuanza mnani kaba sainu yesu savar joindele ni issue hatu sivu encore une fois juste là bon. Et quand ils sont c'est bon, ni tu as ouendele à l'émission s'il vous plaît. Juste le tuanza ni juu kana ye son de jaundo. Si tuanza juste ndio bai nitujua kama son de jaundo.
s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous pouvez me dire si le son c'est bon. Encore une fois, s'il vous plaît. Si le son c'est bon, s'il vous plaît, dites-moi. Ouais, et répétition, je pense que ça s'est enlevé. Là, tu as ça baka répétition, voilà baka retour harmonia hangu. Les chatunge za baka répétition. Bon, gariti yao zile rangali kana c'est bon, ngamjona mbia. Eka zile c'est bon, ngamjona mbia. Wakati ula akaushiriana ndo anaambia ukaya nso ujifanya mna conference uanlivie bieux bieux tsende comme on sifanye hazi na mina ma expert wa commissariat général au plan rifanye hazi wazima sifanye conference na sifanye mahalambo lifere dans l'université mais c'est à peu près plus de 100 personnes à ma conférence azali haka à gauche na idarus na belu bahi wakati natimize conference Sangalazali mbakaya Sangalazali sombakaya banu hena nongo na banu naam ziti harma poubelle ai baizo ndabo la siparwa wakati ula akaushiriana ndo anaambia ukaya nso ujifanya mna conference uanlivie bieux bieux tsende comme on sifanye hazi na mina ma expert wa commissariat général au plan rifanye hazi wazima sifanye conference na sifanye mahalambo lifere dans l'université mais c'est à peu près plus de 100 personnes à ma conférence azali haka à gauche na idarus na belu bahi wakati natimize conference Sangalazali mbakaya Sangalazali sombakaya banu hena nongo na banu naam ziti harma poubelle ai baizo ndabo watukufu mwishi ya bisema mjona mbia ukanaka yeson ikanjema nafikiri yeson ikanjema nywarikao mkao uridunga sur première séquence ya zile harma izo ya hamba ngamjo nifanya signe eka yeson mwishi ya ne serait que mwishi ya izo ya hamba wakati unarjubu jari décortique un petit peu izo ikaondo ya hamba ruonese zefikira zatu merci beaucoup eka mwishi ya izo zile ya hamba parce que la do muhimu duona kautsaha ziladi zona kautsaha mwishie izo zile ya hamba watukufu eka mwishi ya izo zile ya hamba yaukana hapara juste yafanye mna conférence baada yafanye conférence sur l'émergence en général haonesakana hangali azali hamwambia kazi nangu na mbabala pia zirenge uzitira mapubeli utizikubali déjà et comme rwanzia juste mbacho renga de namo swamu isuvu ani et quand rwanzia renga juste de morso ya mwisui daukana na muishiendo juste de namo swamu isuvu Sangalazali sombakaya banu hena nongo na banu naam ziti harma poubelle ai baizo ndabo asubuti habahusu madhamana wa daula madani hahi harumainu madani hahi harumazano upia yawambi ya ukana excusez-moi du terme namjon swamihi sanonjo babano kaza tsenuka jabidi nzambi mais il les a enculés
na mswami katsirumiaye termiyo shabise yo ani yo de daraja mimi na mhansi yawambia ukana zenongo na hababanu pia na mtizitene konte na mzitie ho pubeli na kamzita ho pubeli bazi landrabo zenongo na hababanu pia. Déjà la personne en question, moi je me pose la question, qu'est-ce qu'il a exactement? Parce que là il a menti à sa conscience. Hambiandrabo wa Komori, hambiandrabo wanazioni wa kamili wa university wakanti wakamwishilia esperanyo wakabala washilia wa mwana washilia wa mrika o nge bien calé dans sa tête. Halafu ya jeleu 4 ans 5 ans plus tard yambikabala zeno mwana mbaba pia zilandrabo tabie ma autorité wazirenge wazite poubelle. Wazirenge wazite poubelle. Tibabu yaka wazirenge wazite poubelle bahi. Mais zile ce qu'il n'a pas compris ou ce qu'il a menti ou ce qu'il a caché aux Comoriens, c'est que zile kajawambia des conditions harma intervention ya juzi tukafikira journaliste mujomuzisa zile kajamba des conditions za kahumbe ya Komori. Timwambia nyaka harengwa en tant qu'expert harma émergence là il y a fait un dossier concernant l'énergie. Zile mapesa ya demande ntswamini kama mwana mkomori ukuhangansi bien sûr ajanzaliwa akayo hazi yo fikira yo akili shantswamini kama na mkomori wanvensi zile mapesa ya demande tswamini kama mwana mkomori ya disubuti ya zi demande ekadensia aka zile ya demande à peu près arrondissons vers 200 000 euros. Si 200 000 francs, Komori, 200 000 euros. Il y a fait un dossier concernant l'énergie à émergence. Quand le dossier, il y a des archives, il y a des romishia, il y a des hundu wa shawiri, il y a des tartimishiwa. Zilewai yanzao ya karingo anzalike wa buleso comment aimer son pays. Après 50 ans, après 60 ans, avant ça il y a ressuscité wa, il y a rejei, yanzao ikibala yon Komori hanu walo yabo, il a demandé à peu près 200 000 euros de francs comoriens, il a composé et dossier. C'est pas mal. Qu'un dossier Jofayo wa Komori dans les années. Quand on va Komori dans le temps, c'est pas mal. Mais le pire de ça, il a reçu une somme importante. Harmon appelle ça la demande. Il a dit c'est Hazi, Chazilé. Il n'a jamais fait le travail. Il n'a jamais fait un rapport. Il est porté disparu, il est devenu opposant à Azali. Je répète, à peu près une somme qui avoisine les 200 000 euros. S'il est, oui, il y a des demandes et sur Kalia Komori. Pour que, il y a famille, il y a dossier, il y a mené dossier, il y a sur l'énergie, jusqu'à dans le temps, on a fait des assises et puis que ça continue. À la grande surprise, zile yafanywa Komori akakataka kufanya serikali zile kadapara fanya haziyo kadapara itimizi kachiwa kawa hadi sangaje itimizi kadapara fanya rapport ya haziyo kadapara remete le dossier final ya haziyo hataje unreleo. Et pourtant il a reçu une bonne somme harmema pesa yao almuradi kajani kwa yopia, mais il a reçu une très bonne somme qui avoisine de 90 000 à 100 000 euros, donc vous avez 50 millions, donc vous avez l'île. Zile a touché ma pesa yao, Kadafani Hazi, Hazahe, Léo, il veut nous donner une leçon. Comment gouverner un pays.
est-ce que ala hakika Muhammadu après 50 ans 60 ans sikafikiri yakangu jofanye profil ba ya eneo ya kanabane maisha yangu pia j'ai servi d'autres pays d'autres personnes j'ai servi j'ai pas en fait njafanya hazi harumwezi njasaidie Komori ya niwasilisha bana Komori ya nsomesa. J'ai jamais servi le pays. Après 50 ans, après 55 ans, après... Oh, il a été ressuscité, Hadja. Il est venu au bon moment, parce qu'il y a 14 assises. Il avait de bonnes relations, Arma Sirkali. D'ailleurs, Azamba, il y a aucun péridila, quand il y a un problème dans les Sirkali. Il avait de bonnes relations. Et Sirkali, on a quand même Komori, où il y a aucun rang étrange, il y a des familles, il y a un Komori, il y a un Juliani, Oba, Hassom, Oba. Gardion avec Sirkali a trompé. Zile il a fait ani hawafanya facture ikao haina mwanamkomori kujuziso, mais il a quoi dans la tête Zile? Et facture itimabia ninge avoisiner les 200 000 €. Wallah il a vu. Il y a à peu près 95 à 100 millions. La pesa Shikomori. Zile il a touché presque la moitié à la pesa yao. Et en conséquence, quand tu parles rendre Zehazi, quand tu zifanya, haragima pesa, na hacho, quand tu n'as pas fanya, et Musavo, il est devenu opposant à Zali. Dafu, wanahamanda wao, c'est le moment quand Barduja Vanu, Rinaranze, Rinafishi na Komori, Ndua Jua, halafu leo mujiplace harmaka je suis politicien hanzenzi mais Zile hurate politiquement hurate abasainu ngabwana wa Komori ikamudanza mtunde kwa wasoma wana haki wana hikma wajua dunia ni namna indao rahana webu Zile hau hamanda webu Zile hau rahana we shahunde bahati unokafikiri ya ukana baade mahaila watrawa basanu reje hiyo enda hunde namna ya ukana fauja wazima nasi Yata huja runda namna ya ukana ujiintegri sha izote diza jiri mone za jiri halima li suala la husiana ne mraba hindi li suala la husiana ne assis baadhi yabo ikamru leo hajangu jirande konti ya ukana ikamru hajangu jirande compte leo ya ukana ya ukana voilà on s'est trompé de la personne juma za intervention zahe juma namna ya jitamkao juma ije ambao bunge leo ka badi banuri ritoshindwa bure badi bala ritoshindwa bure shanga mjoyo kana ingebala kakubaliana rekakubaliana zafera za asizi zila sahawana wasani sawana zile hau hamazile walo masiwani na walo armanti zindwa jina wende watsanganya hawa zima ngam amini akarjo karifanya ndugu zinji zile kajamba handisa hau mandonia kaenda fanya mna konferansi na konferansi bahindi ya uveha Komori ala kuli hali serikali kwa juhuli vya mapesa menji utenda Komori bahi justo tunafanya mna konferansi kujamba ishahuveha kujamba zihaziwani kwa ufanye kujamba ikafuzifanya hawakujazifanya izo pia husote harma intervention waka ufanya ili wanzike ubaye wa Komore mato shangar kuambia ukana karja huba nafasi ngarjuja banu izo rijuwao jerizambi wa Komore yudumva waheze asisi yauka pour conclure harma lesu alalinu rielewa yauka nazile
pour conclure harimo leswala lino hatrahise e conscience yahe personnel, hatrahise ye intelligence yahe, hamba ndongo hawafanya ndongo ikawo mrujisi kaya dhamana kejabidi kazifanya deja langu Faransa ujuao yakana izoenda wa hambe zilandrabu zomite na hambe yonda wa udo tsamba harmo intervention yaho kwamba kahufanya conference uisa kupara president ambakaza no na bazila pia zilandrabu zirengo uzite dans la poubelle ikamru hamandawe randi Faransa wambakawi hanzensi wambakawi mkomori beshinga bwandwa dute uno komori waho hujokana ngodambe ndrabu ngodambe des universitaires ngodo wakanti uwabi ndrabu vojua wizo pia sobakisha ranzi unaonekana je ne peux pas sina huja mjena benrangu hakaza nwezo nsu amin abasana relewa ka kufanya ma mercenaire kuliwa wende wafanya rongo ngabo wahenda wende wafanye au mercenaire wa cha assume jusqu'au bout aka mercenaire yaliwenda afanya rongo wewe assume jusqu'au bout waina rongo ya makana mission da inu ya wenda afanya bishe katu amini shayo ufanye mission hakana ani isahuliwa kunifanya contrat uhisa cha izoenda waambie des universitaires no wakomori kutuzi amini kujaka amini shaho ende wamba uhisabo hunikwe hazi kujafanya hazi hurengeze mali kujazaho Monsieur Zile, vous êtes mal placé, il y a une leçon, il y a gestion, yansi. Miti johambia, utuzia muda masaenu, utitante ufanye siasa, hauke siasa ketuganza kutujwa kuifanya. Ngenda harima sekansi ya vidi, rangretene, harima ya intervention yahe, ikawo ifanya 23 secondes, garjo henda na utinikanio mwishie izo ikao Monsieur Zile hazamba harima esekansi eyali nimlo yabo murishili yao murangali yao ni wakomori mlo holoda ondani nimlo bonze ni wakomori ko kamtina mwenje ni wakomori mtuna maji ni wakomori mtuna msomo tosa na salam harima esekansilu njaka hanzani kabile harima esekansilu harima zenongo yamba abo ni wakomori mtuna mwenje ni wakomori mtuna maji ni wakomori mtuna msomo tosa na salam kama doanza mjirande compte kama doanza mdunge Zile harma zenongo ikao harma zenongo ikao harma zenongo ikao duya zamba bahi riele wa nongo nzima haka usalue 6 ans après ya raté les dossiers sur l'énergie 6 ans après ya tufanya les dossiers ya nikiwa sur l'énergie 6 ans après ya tur jibu et mahutaji ya wa Komori hajale oui il fait de l'ironie ou salue wa Komori wa tuna mwenje ala nyaukana inge ya ankli ya ujana mwenje haruma itsimizili inge ya ankli ya numsomo wao wa ujana mwenje haruma itsi hukapa mtoa huitia haruma dossier ambao uifanye concernant l'énergie tawenge ndio afanyiwa ukaka ifanyiwa amfikiria kana ngeuka utoa ya dossier la Zile ngam amini ya ukana leo kujaja ujawambe ama usadieni ni wakomori mtona mwenje ni wakomori mtona maji ni wakomori mtona energie ni wakomori haukazo pia Monsieur Zile tu étais bien placé ya ukana utowe ya ankli yaho utowe sheitwa shaho utowe izo ujuao hafaida yaho wakomori na wamchido rejei mahamengo mitano badia wabenuha Wakomori wakafikiria kwangu joja urambie izo ikaundo wabadilia Wakomori
Hamasikiti, il faut encore une fois, Monsieur Zile, ngawe mal placé, ya ukana leo, dit positionner un donneur de leçons sur la gestion d'un pays. Kweli wa mwana mkomori. Hidamu, kweli wa mwana mkomori. Hugususia, shaweti mwana mkomori, heze agisma zao, weti mwana mkomori, husharia, hukabanu, apparemment, kutina zestishada zionesa kwa mkomori ntuwa kauzirenge mahamu isoyinu shawa katoka nzanwe de kandida Monsieur Zile wala tukanza wafufulie wanu shawa kanzanwe de kandida harumanti ikao kuja paro voti wa kutufigiro haruma liste electoral kutukanza wafufuli wa Komori shahu yelewa yakwa kariti aux années 70 nos années 80 on était aux années 2000 ya aux années 2000 ngabo wana wa Komori wasoma waelewawe yenti waelewawe dunia namna endao kwa jajo kubali ya uvire matron. Kana dada mwe sekansi ya lalo ya Monsieur Zile. Harmaze nungu ya hambapi. Rimono tena hadeklare kama do kandida. Meliza na wewe mwana he diaspora. Kajaka ujua za nungu zila. Kajaka ujua. Kajaka nungu za he voti zila kajaka ujua kaya. Wala hairumia. Hairumia. Ramza abo bano hairumia. Mana zinu kajaka uzijua. Ukati yafanye plainte sabakabo mali. Wahumpara? Oui. Mana fanye plainte. Amba quand fanye plainte ngajuko deposer wana ni mbaba hangu Abdul Wahab, Shamu mbeshewe ndiangalie kakawatimna problem wala juridictionnel na interpretation za lungawa. Ila plainte ya nimaliza na mbaba aba kamba ba hangu ndo ujoka hui depose ba hiyo sema kara hawa je depose boko si hadisi na mimi na wewe unonese les plaintes les jawabu nali nsu onesa yo haraya bon haraya unonese plainte shamba kam ya haraya unibesha copy sababu unike copy bana tijabu siwambia usumonike kopi nsunika copy shangu jo isoma jawba Meliza de hara. Ouais. Bon? Donc, on est sur mon smartphone, on va cabaret des plaintes. Donc, tu joues cadre des plaintes, il y a collé, Si, somme. Tu joues cadre à la fin. Une que plainte, on est à Woloït, ça va faire moi, dunia pia. Au Mali, il est mon ami, ils ont aussi joué. Ben sabili si shaka ende ha se declare non c'est diso non wala sambila kwa ujoko declare candidat wa poste gouverneur si jua natima bioka bonne chance harba lisala dinu suala kao dinu haina mu lazima yati mwadoni tamba kama no zile oui les institutions rema politicien wolo Komori nouvelle génération ifanya usiasa wa saimu reze sharia zile katina tanunga jua katina hata nungu ya zijua koma zile ujoka huja leo ujiwa ni ukana mruhama maliza sexual rijolo kana maliza mbabahe samahani rijolo kana maliza mbabahe umri ya rumashisi wa shangazifya ndo wa sharia umri kao ze constitution ria 2001 ria 2009 révisé ria 2013 révisé ria 2018 kabla ya ujaifanyiwa yabo mbaba maliza Abdul Wahab yabo hazimetrize hazisomo ngabo hizo ya tanga ngabo hizo yaelewawe izabilisi fanyishini za tubilisi fanyishini yabo maliza mliasoma sharia yalo mbabahe mruwa sharia tibahe ni aminiyo ni rossure ni juwao ya ukana ya constitution ya mwisho ya quand révision en 2018 et référendum ya kufanyishia iyo constitution kao maliza haisomo mwijuo haimetrize halafu ikati jale wote ono zile ngombo maliza kajajua karme constitution nyumeni ya ngabo article ambao kana les Comoriens de l'extérieur ngao na droit au vote au les Comoriens de l'extérieur ngao na droit ya voter comment mramazi ile uduka ujipermete wameukana la nouvelle génération des juristes, des comptables, des walona, tous
les diplômes du monde. Wajiinteressao ni actualité hontibotiju. Wanzao maudu wake makandida. Kwa maudu kwa ujaji kabli yebo zile Kanada wana weche bahi ni watoka ujua kama la harma constitution 2018 na article wale ambao kana wanawahe diaspora lazima wavote. Ani mbuwano vraiment mrikao habakisha toujours harma eri yahe harma epoke yahe Kaliti navoli atakia kunda masaini. Parce que mimi permette. Par exemple, njena de ukana mtoka mzima uloba anu receive. Njena de ndo par exemple hashimwa baadhi au sasa dorema au bakar mzee au andana kama par exemple ndo lindao. Njatu permette njena de kanga mzima harba epoke yatu wanaba sainu ya to maîtriser au ya to jua eziliyo harume sharia mshinzi harume constitution ya Komori wakati wanjarma interneti hutape article 2 de la constitution comorienne ngetongoke ziza article 11 article 12 hau constitution comorienne révisée en 2018 ngehwezizao kumamru amazili ujoka udoji permete wabekana malizao sexualihi mwana wa Abdul Wahab Abdallah humyo Shezani samahani umjoezi katujua wakana hara constitution ya Komori walaga mu article vale ya mokana wa Komori wali à l'extérieur wana droit vote na votiwa ani mrugu elewa vraiment qui est la personne mais franchement gam Bashir Maraba chaîne libre wa solidaraja walifanya émission ila wakawachongeza dire découvre qui est vraiment la personne en matière politique ya butizambano politique tidarmeze domaine zino jina emisomo yahe carrière yahe nizofanya pia je respecte chez politique monsieur Zile niveau 0 en politique je suis désolé et d'ailleurs ouais hatuyamba ya kahandi sa politique il y a même pas 5 ans ça veut dire que mimi ça se job politique ya comme rangu hale hanaye akami ranzi 99 même 97 wakati kutuzi wa Nice Yabongami loin devant lui. Abonge, encore une fois, na mweleze zile. Mdumabia ukana, vanu, hokamruya ya tahani ma journaliste, mruya mba wakati, mruhato alia. Ebane kati wasuliwa, harma question kaza. Ani, imagine des articles, des questions qui peuvent à tout moment tomber. Mruya jipanga dans la domaine. Chaque ujua ujipermete ujakenti wambe ukana vale constitution ya article ya ukana diaspora lazima wa vote diaspora lazima wa votewa vala harma constitution ila vala maliza kadaka ujua ngolewa amin Vala malizaka jaka ujua. Vala malizaka sana weka uzijua. Shivala mimi na mwambia fundi zile kutafadhali. La constitution wana wa Komori pia waijua par cœur. Abonge harmoni swala hilo encore une fois huonesa ya ukana ya conscience yao na intelligence yao ngwechungu ani ngotoitrahise wawe hawawe ngotoitrahise wawe hawawe na hizo tilizo sisi rajuhutajia hizo tilizo sisi rajuhanza siwahanjume rajuhanza fundi zile rejohanza ukayahamade mapolitisi wandwa jina haini zifanyawa haina ujipangao uje ufanye shautu aliye ilingane nawe ilingane ne akli yao ilingane no ujuzi wao ilingane nele jina lao nesheo shao shaka mndu wanzo adunge za intervention commentaires za dunga emission yao ngolewa wanrupia haina mndu découvrir ukana matière de politique
hauye connaissance ignorance henti wiyo les institutions les sharia ngepezeo kutujua henti kutujua les institutions kutujua sharia et dernière séquence ya he video ya zile ya kahuja vraiment yimplace au fond au sommet wandua on yakana vraiment vanaba sainu ça a un ressuscité politique ou ça a un ressuscité parmi les Comoriens wakama porte disparu waja à un moment wa ressuscité wa heabuju duka zile ya subuti yambe makali maika hata mimi ndajo subutini yambe mira hanso na she oshahe na tusoma hamandaye nsona daraja hamandaye ndajo subutin zambe na mwishize no zile ya zamba beshe kejabidi nzitie shaga mzitio zibakishi ushahidi maudu wa Komori amjodeshelia yakana waiti mbokarenge dhamana mrikao hata ziruhao hanywanyi hae katiki ya sabu maîtrise hizo toa wanyonyi na mwishie halafu wakati ya jerdo abo rejeilane talazuzi lesualalin na mwishie ila haya watu maana warungo jona ka le daba yawa ashabu yolanga japeo yo si apeo nongo tola ha fanya strategia tamkadamiza nyopo sio kamshina mwafansa tamba no iso kweli aboye nankili manamba bana hamtsambazani hamkazani bana kamshina mwabuje aboye dabaje la daba huende sansi unao kadhalika huende saa continent africain amrepete leo hawa warepete tena mwao ka nsabaka utsukorije langage no hawo mwenje donc hala huwensi kwa ulaba ndio jarengezi yabokaya ngamjoka obe ha emergence en 2030 nangu wono ensia ha mahala iliyo ulaba encore une fois amrudobo tena ndejeze muishie izo zile ya hamba kesa ila jarija mwesekansi ya mwisoinu yudo bahano joka ujaribaye emission ila haya watu maana warungo jona ka le daba yawa ashabu yolanga japeo yo si apeo nongo tola ha fanya strategia tamkadamiza nyopo sio kamshina mwafansa tamba bana no iso kweli aboye nankili manamba bana hamtsambazani hamkazani bana kamshina mwabuje aboye dabaje la daba huende sansi unao kadhalika huende saa continent africain amrepete leo hawa warepete tena mwao ka nsabaka utsukorije langage no hawo mwenje donc hala huwensi kwa ulaba ndio jarengezi yabokaya ngamjoka obe ha emergence en 2030 nangu wono ensia ha mahala iliyo ulaba mwishia idaraja zile ya waswidi ikataba mwishia daraja zile ya waswidi duka zile ya waswidi ila daraja ikao baadhi ya wandu harumwa ze rezo sosio iyo difanya uze buzz za hao kwa wajibanu wajambe shahiri la daba shahiri la mwiti shahiri la chao hawala ani kabati zile kati na hata mbongo kisiasa kati na hata proposition kisiasa ya ufanyia wa Komoro ya hambio wa Komoro hawaswile daraja ya urongo wa ila lugha baadhi ya Wakomori wanza waishi yo de daraja zile ya waswile ikazile leo hajiruhusu abaka zala Sumani rais wa daula la daba zile de wambo kazile hajiruhusu harepete plusieurs fois et journaliste hamrameni ya ukana eske yabonga we conscientizo ambao oui ngami conscientizo na ambao ala alhakika ikamdo hedwanze ya vimise ya akili ya zili ubahanya waswidi nizo zile ya hamba harma imishila pia ya waswidi daraja hiyo nyinyi wandu mundungao ya ala alhakika le dabando baina rais azali na zili
le dabando baina raisa zali na zile swalihi oka zile swalihi haja Faransa yaja some aundu bakse haja Faransa raisa zala Sumani aundu bakse hende Maroko wala henda fanya militaire wai habakisha unafanya misomo yahe halafu wala zile ya mtretao kaedaba haelewa ya ukana wanuti yudwane de Faransa nafanya hazihu harejei harumwensi yahe hende afanya hazi harumwensi yahe hata je hundra wasai wai ya tende ya hundre bakse kangu jiremo ifuba kamide mdu na tena hundra bakse direct Komori ya feraho haunre baki hatawa Komori hajabakisha hunu hata juzi raisa zali arejea harumwezi dia mtamanani na barungwa bari bala raisa zali edaba bahira sazada keda mtamanani après 60 ans yazimita Faransa kamduambia baadhi ya wandu hamanda wanu yauka vanu ngasi armansi ikao haina ndongo mriambao haina ndongo mriafanyao lazima mriadoelewa kwa yado tunda yajuka vanu eske vanu zenongo nambao zinu kazina upeze surmo ekambo pariso wandu ikao ngwashangiriao zile he daraja ya zile he daraja miezi mbya mba humsomo he kariere miezi mbya mba halafu ngu pariso wandu ngwashangiria ukaba zile hambaro bazile hambaro azalie daba halafu nduji uzisa ngebanu le dabando ya Faransa ya jabakisha hunu hata zetunu mahazambiria hunu halafu na ya mtretao dada do ya jamtamanani ya ukana vanu woi gena kususia washikomori na reprivilegie woi halafu kapasa wandu hamanda wao kone ngwa shangiri yao mrungelewa kana zile kati harma ulemengu wahe haichi harma ulemengu wahe nda ina wandu wanyisao ndongo nzima wanyisao fikira nzima sha harma ulemengu uo haina wakati mjouroha nga mjopasa ulemengu mbo jina kangwa juma biani yote dena mnaondo wanshi wa basainu tizabando tabazile mahawaso mauzane 60 uzane 70 80 90 yodo akatentia kana haja nawe yakahutaji ya 200% abasainu yentike ituhutaji ya même à 10%. Parce que ngabo wana hamanda we wasoma walona yani yazitwa zenyiwangoza hao zilo bien posé wasoma hanawe harmomi jipia ya engazija wallahi billah harmomi jipia ya hekomori ramwali ranzuani rangazija ngabo wana wasoma rahanawe buzile wasoma hamandawe walona hikma na akili za urumansi rahanawe wale yabo ikawa wakati wavita harumenti ya Faransa wafanye maisha harumenti ya Faransa waja wakati ulo resuscite wabidike uyelewe kana vanu yensi inta wa mahaminji lazima nrejei watuele wakabala ibidi ike urejei ujentegre hakaba mga hama étranger yabidi ya rejaja jentegre kujaile wa hiyo shaku janamna ya ukana ngofikiri bano wandu tujumba uzane 80 uzane 90 yelewa wakaba nukariti uzane mahayo ye erreur haundi kubaliani yakana ye erreur haula be serikali wafanya da wakuranga wakunikaze mali wakajua wafanya hazi ya hensi waragaze mali wahala weda zao karjo kubali akaundu ula ba wafanya yoki hauli kubali ka yonde erreur wafanya ya serikali yoki shangar aminio kana bala ilandi handani ndiye mwiso na msu amini ya ukana ekenzi ndiyo bozile waidungao
wallahi billahi ngamlo amini nsu amini kago jona le so la kana vama na harumwensi haunsu amini bata wa ulunda wena wao mwana mpana nzima wakunda vama na nsu amini kago mzima ujo amini yabekana nso ufanya hasida onaje parce que ngalo wao jesa ngo jowa mungu yakati mungu ujo balili ya ndongo awenge ikardo hanzaranga lirakansi ngartundao ngarjuzi sao masuala eban le dada ko lindo dola hunde baksenda ya soma ya bira harmazenti pia za misomo ya jei harmenti ya jafanye hazi au bala ya johadi za Faransa waratum juamfio hata abasa ndo anzao ya hezesha hicho ya masuala kama ngarjodia chibuso niyo awonge harima ya intervention yangu usikale wenu juste nsuka uhanza nionese nsuka uhanza niramene zile nimwambia ukana yenwe handani zile hatrai utrahise conscience yao utrahise intelligence yao hujitrahise wawe mwambia ndrabu ntia kamili hauka kardo hanzara bezaize asizi kujamba izo tamani kujamba izo watsaha kujamba izo anza ufanye ihazi waniko ufanye kuja ifanya horengeri hadi huli wenzao kuja fanye hazi kutina hata wafanye hata raporo tine dossier hata mtsami nikabala mwezi asize hubakiranzi wenzao kuja anga bo problem za energy nabo yude dossier wakawanikiwa ufanye implant ndongoza husiana na energy we propose serikali we propose wa Komoro waronga lekange joli file leo hao maudu ndushawo kuja leo ha problem za energy nabo ambakanga expert harma la matière kuja onesa expert wao au contraire huarna kensi utawa wenzao zile ganzo weleo ya ukana nous sommes en 2023 na 2023 rilio inu zile ganzo welewe kanga bwana wa Komoro wasoma hanawe waelewawo yensi hanawe waelewawo dunia namna endao hanawe waelewawo namna wabidwa romansi rahanawe yabo lazima uke namna ya utunda utike hari leo hudemande maliza humwabia maliza plainte ke hari abo maliza katujua ya ukana balarme constitution ga article ambao ya ukana wa Komoro walio à l'extérieur lazima wavote alafu bala zilengu jiremo ifuba maliza kaja kaujua mimi nakamwambia ya ukana balaranga article bala wa Komoro walio bonze lazima wavote esile kuhansi ba constitution ya 2018 hao ya 2019 iyo kabati mwana Mkomoro utohijua utoujeza kwa johamba wasoma sharia waelewa sharia wazalani wa sharia warumishi hanzi gabo zile ngo tuchoka hanzi kango jobo biye wanu ala kuli hali karna uwa nafasi no bamanisha amara mwisho zile nganzo elewo ya ukana ndwanisa udu maîtriser langage yao parce que ikakubali langage hiyo wallahi karna uwa nafasi haina wakati jobali langage hiyo sito habanu jeru recadre wambika ayusile namna ndo korongo sai kuna shamro wa serikali ya hiya amegujibu hau ya mengwa mbondrongo juma izo wahamba parce que ngwelewe ya ukana zinongo wahamba zinanongo za mnyanya zinanongo za bangweni zinanongo za wandu walio mahu wazingara ulanda wao hawa mafuri hapa zinongo zile wakuzamba juzi wallahi na rejeo batunde ze commentaires za suivi émission ya muziki uoneza hamba ani ze qualificatif wa attribuer lozo pia hata si wahanjumer kaona haya ze commentaires za dunga hapo pia hapo mbe kaanza cherwambia ukana mieux vaut ou rectifier langage mieux vaut ou redescendre un peu sur terre mieux vaut uelewe ya ukabanu ngasi armansi ngasi armwe Komoro ya 2023 shikarti armwe Komoro ya aux années 70 aux années 80 aux années 60 aux années 2023 ngasi en 2023 yabo roi tunjalikoli gabe internet haina ndo wanza wazijue lazima wazijua
abongea tampaka dabo amubushironi mbitsema sihumema remwambieni ukana vanu ze prekampanyisa zandisa na haina namna zanuzoka ukaya pia haina namna zanuzoka ufanyishia ngarjoka tayari vanu ngarjodore jei haina zjohamba ngarjojaronese fikira zatu ngarjojaronese faliki zatu ngarjojaronese ze position zatu par rapport ya he candidature ya hatu remwamba umuri shangirie candidature jotanganye certaines mouvances présidentielles harmozenye chaguzi zijao ula marais wajaula ule magouverneur shahina namna juko kapia garwanisao rikaye mtanzani garjuwanisa rikiabo sinanyi rishindani harma mbangu yatu harma ze media harma ze internet haina bahanu mjuri tsaha garjoka badzi abonge yemeshia hoskale wenu utukai washiha harma intervention azile riwani sarone sambabi uo mnyanya ni trahizo ni zenrabo ni makalima hata ya tsudunganzia ya zile ya yamba harma ya emission yahe riomba wa Mungu ya ukana usonirenda iho rishinde wandu hamanda wanu ridua rekadri na ubashela marhaba wandu ikao umuhimu wa hao wandu ikao sikaranyisa fikira za siasa sha umuhimu wa hao doka wajweshe zorambao iyo demission ya hatu doka watsondasi waishi zorambao wede wawambie wao wanwafumu wao vanu gweleo halafu eka kwa jaka wakansi na bala shikoto nzari joka bango bala dikawandisa hodea hawandisa ze commentaires za ndrabu za hao za mbato za mafiti za hao yodo banu koelewa kabala ngo bala halafu si ujibiwa kaondo hamanda wangu waridungao haka wao daoranzawe message iwa wasui abonge eke message iwa wasui yabo franchement yabo ipasse ngamo bomgu ike maudu tena garjordo abo rejeini la nebano s'il le faut rejer continue dossier inu hau rita dossier ndo jina parce que la tati mabiani kaza fera zarazida zila garjordo abo rejei banu rejerambe ikawusukale wenu ikawbidi ike tika harma mishenu mina mana mzima ranyisao siasa nzima ranyisao fikira nzima za kisiasa ama Hollywood kama msafara nomala ni ratio hule na hule karjashinda ratanganyika arafanya emission hatu yunu shaka mobomungu sikwa maudu inshallah rejerambe dossier ndo jina rejerambe zanyumeni uhusiana ne hawa jimla ne siasa ikao ngaivumiao ho masiwani watukufu abo ngengarjona na tena harima mpango wa saya usikwa maudu inshallah nambitse masihumema nywandu ikao ngamdedugao Mkomori le sutula holitika etima Mkomori sutula holiwanie hautima Esujainde enda mwana ni upangaraona Sujaiwo ya henda fomboni ushinjiriono Rilawa mamoni enti hundaila azinjizi tenda Zona fuisha enti ya hatu hamaendeleo Hadi raisi lawe Azali asumani komoria bandawe Koya haja baada ya hao ya jusa wakaza Badiko ya bali ya fikira zoru madaula Universite ikubali wa harimwe dunia Owa haja baada ya hao kwa jashukuria Mso uje ujuse yabo wakaza talikiralia Na enti hatunga yanzo suta iwa uribalia Nokabati so nawe